division clear to the in safa in si bai vek ule tunkar chung Longklai district thil thleng langsar zwal te lo clear hawang u nationalism chiang chuta in ngat chu kan ni pula thleng liana MNF vice president Longklai Green Mizoram Day sang hi som hi pan hi man ani Chin shat lawa bo pi fam thlai kum som ruk panga chu thia mu ani LDC sarkar hnaya zirtir tu nalak na examination board sai ani Longklai district magistrate in dan lava tuel theizor khapna thupek achwa Tilal biak chun kania tuna chanchin kim changzokin Nationalism chiang chuta in ngat chu kan ni pula thlengliana MNF vice president MNF district headquarters Longklai board sain ni ngani khan chan mari in puya political training board sai ani a hi kumsang kha chakwa somrat paruk nulama Longklai MNF political training nei le na masaber ni in resource person pula thlengliana MNF vice president chuan MNF chu mizo nationalism chiang chuta in ngat tlat chu kan ni a chuta changa kan kalpen vai chuan kan hnam aralang ati MNF party din chan le thil tum kan thachang turani ti in pulal deng le ho 10 October ni somni pan hi sang kha chakwa somruk paruka andin thuwa soya nationalism chu mani namachiang namril rupu namdang rabe na hnuaya omdu lo mani ro in rel le mani kea din chhadu naril rupu te anni India obena ta zalen na fam kim kan nei theinan march ni khat sang khat chakwa somruk parukhan independence sapuanga kumsom ni chung India sarkar kan do hetiang political party hi Mizorama an la omlo MNF achang lo chuan an omle thei to ngai lawang ati pula thlengliana chuan MNF danglam na soin ramta na chatura sarkar masa malak na kan nam chha ngai lo congress in thu chawa an puan district panga chu kumsang kha chakwa somkwa pariata MNF sarkar in a function tira kumsang ni Rata district thar pathum kan pek na thial sai twa le khozol te chu congress kumsom sarkar ti puitlin du lo po tun sarkar hian thara chungin kan ti puitling veka shipui ramri boy ler ni ral tan le ranpu shilaka puzoram thanga sarkar hian congress kumsom tho ai khan thok tamjok kan chief minister anga thilti theile taima hi hmundanga an ka ring lo atibok pula thlengliana chuan pathian le mi puite zara puzoram thanga kai shwa hi na kumkum to pa kan sarkar le ngei don atibok he political training a hian bial to MLA pu HBang zawa vice chairman agriculture development board le pusi rongura deputy leader LADC baka pungur zam lava GS general headquarters ten thu soina hunan mangbok Training hi session hi a thenin first session hi Pularam Liana Colony President MNF District Headquarters Longklai na kai shwaya second session chu Pula zo machinza Treasurer MNF District Headquarters Longklai na kai shwai thunga PF Shang Tukhuma GS Longklai District in District Report apea puje kap chungnunga GS Longklai District in Lom Thusoin huna kharani He training a hian MNF General Headquarters atangin GS Secretary le Joint Secretary Tebaka MNWF atangin mi engi mozat antela District Headquarters Longklai atangin EM MDC le palai zathum chuang antel ani Longklai Green Mizoram Day sang hi somni panhi man ani Mizorama kumtina June nisom pakhata manchin Green Mizoram Day chu kumin hian ju nisom mantura ti ani angin zirtopni khan Longklaya po man ani a heni pal hian Longklaya sarkar department shang zirna in district MJA le CYL te chuan Kaladan multimodal transit transport project KMMTTP kongpuisir Longklaya changa kilometer kwa vela la inzar pharin thingchak zathum somnga anphun ani Longklai Borsa Pisatuala ahon na income bat saya Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member Charge Lamek tu Pulalom sanga apito EM in charge RDPWD le HNVT chu khwalian ani khwalian chuan Green Mizoram Day na tumber chu Mizorama thingle mau chireu lampan mek siam thatlen na tho ani angin Longklai District apo tunma aya ramngahum halle thingphun konga warle zwala malak acholani atia ramngahum hal chu mitin mamo tuina kang satur le klemsel turven na borak chahum halna ani awangin mitin mo phurna ani ati Kuming Green Mizoram Day thupuya hian thingphun la tuina siam roti chu manani a Longklaya ahon na income hi Longklai Additional Deputy Commissioner Pu James Mialung chuan kai shwain LADC District Council Conservator of Forest DCCF District Level Committee on Green Mizoram
member secretary ni bok pukel romoya chuan longtlaya green mizoram de han to dan le shatur poimo asoya kangmei ven konga thok thakwa choimoina village level fire prevention award sang hi somni patni dong tu khwa te ne na khwa lian chuan loman ahlan bok village level fire prevention award sang hi somni patni loman pakhat na hi ar chhuang khwai nan donga patni na chu sia chang kon ni in vom buk vai vakon chu pathum na an ni a loman na thu siak le paisa fai lan theu an ni honna hun man zo hian thingphun na tur ke mmttp kongpui lampan ngalania nodal department LADCA Environment Forest and Climate Change Department lamin department sang te thingphun na tur hun an ra man sa a thingphun tur le ahung na tur an lo choplok angin department sang te chuan thing hi phunin heng an thingphun te hi thata ka hungin an chin chha fel vek bok ani Green Mizoram Day hi atira chuan green aizol ti in kumsang khachakwa somkwa pariat khan aizol a mantan ani a kumsang khachakwa somkwa pakwa atangin Green Mizoram ti hingchoin rampuma man ani Longklai district bika chuan kumsang ni atang khan mantan ni in kumtin man ani a kumha salam enge mati chungkha Green Mizoram Day hian Longklai le mampui inkar kongpui dunga thingphun thinani a EFNCC department chinchha danin mampui konga thingphun zinga hian sangkha chali somriat panga chu anunga zazela somkwa nung ang ani Don Bosco School Longklaya kumin kumsang hi somni patni academic session tharatangin higher secondary section kalpui tan ani don Don Bosco School Longklai chuan an institution ti changtlung chhomek zelin zirtopni khan higher secondary section honna le pathian he na hlan hun Don Bosco School Hall New Vengpuya an mang he hun hi pu Joseph Lalming thanga chinza General Secretary Central Waile chuan telpuin inauguration made her chhitna hun mang ani Central Waile General Secretary Pu Joseph Lalming thanga chuan Don Bosco School Managing Board malak na chu tha ati thu soin Longklai district mamo ber chu zirna le thiam na hi ani ati a kan district mason na tur chuan zirna in kan nei te hian na sataka chan an lak a chul ani ati bok he inauguration hun ba chaya Father Nelson chuan report pe in higher secondary an din thei chu lo momati thu soin tundin huna hian art stream tan chau hon ani tur thu le hun local zel tura stream dang commerce le science depo tin belzel an tum thua soi ani Don Bosco Higher Secondary Section honna hun buat sai hi Lai Students Association General Headquarters Longklai Shrai tu ten an man pui bok ani chin shat lawa bo pifam choi gum somruk panga chu thiak mu ani me ni somthum pakhat vela changa chin shat lawa bo pifam thlai kum somruk panga puthandai nu puivam bukhwa chu ni ruk chungor taka zonani nuwa zirtop ni khan thiak mu ani pularin sanga president Waile Vambuk branch ne na changa KT Vision thu dandanin pifam thlai bo hun hi sha chan thei ani lawa achung te chuan me ni somthum pakhat thole ni atang khan a ho to lo ti an soya chungkwa in an son hnuwa juninga pathian ni khan abo thu hi Waile shatir an ni thu soya ti chuan hemini vek chun hulam atangin Waile malak na in azun na hi thongal ani thu le juni ruk tho chan ni atang khan pi fam thwai hi then om khwa ti nen zon chum zom ngal ani thu soya ni ruk chungor taka vam bu khotlang le then om khotlang ten an zon hnu in athom hno le itte an hmu na hmun phongpui tlang hnuai vom bukram lim hu lui nara thia hmu ani purin sanga chuan pi fam thlai hi chulam thalo ni in pumna anei thin boka ni tin ram lam kal thin ani thua soya akal tam na per chu bal hna hmuna ani thua soi bok pi fam thlai hi bo na rei to ba ka ton lai khom dan in azir lo awangin azon na tho achak mo hle thu le arwang po hi acheto vew ni in an soi bok pi fam thlai hi apasal puthandai nen fa pathum mi pa vek nein apasal le fa uberten an boral san to a van doi na ato thleng hian afalai te chung ka bula akhosa ani Longklai District Level Task Force on Implementation of Kotpa and Chukhom. Tholeni Khan Longklai District Level Task Force on Implementation of Kotpa Chu and Chairman Longklai Borsa Pu Amos Srivastava Hovin Longklai DC Conference Hall and Chukhoma Longklai District Chunga Vai Hlo Khwa Khirna Dan Cigarettes and Other Tobacco Products Act Kotpa Sanghi Pathum Kenko
konga malak dan tur sang an soi ho Additional Deputy Commissioner Pu James Mialung thut khom ko chan soi fe in thungai twa tur te achop chwaka National Tobacco Control Program NTCP Longklai District a Social Worker PH Vanal Man sangi chuan Longklai District a NTCP malak na report apia report tarlan ani dan chuan kum sanghi sompruk April achanga kum sanghi somni panni me thachungin Longklai District a vai lo le kai hnoi mangthin simdua NTCP Tobacco Cessation Clinic pan mi sangni zathum somnga pathuman oma anjinga mi sangkhat zali pali zazel somnga pakwa point parukin an sim ani hemi chunghian school za somrat pathum le kaushan wantlang thil ti na mun somruka vai hlo thatlo za zirtirna awareness campaign wat sai ni in anti tobacco squad le pol sang hna chum somrat pakhat training hwai hot ani bok Longklai kho pui chunga April sang hi paruk atanga me sang hi somni pahni chungin dani na phallo me za secret jar and digle phallo namuna me zu vain squad drive tum zathum somrat panga bot sai ni in hun sang hi za somrat pathum tlo ania dan bo chha zanga somsari pakwa man ni in paisa choi tir zatling khom chu cheng sing thum sanga za somsari ani he thut kho ma hian phallo namuna me zu vai tura anti tobacco squad drive kalpui dan torte sumakhal tu te hne na vai lo thatlo zale kot pa danin pui pun namuna me zu ka khap thu shilfia nana awareness program bot sai chungchang te sangau subdivision hwam chunga anti tobacco squad din dan turte siwai le khelmwa le sarkar office building a mezuk phallo thu shatir na tar chungchang te tobacco cessation clinic ta na CO2 monitor le chungchang le kotpa kenko chungchanga malak na tur kong sang te soi ho ani PHBak Zawon Primary Health Center sangau building thar ahong Tholeni Khan Primary Health Center PHC Sangao Building Thar chu Longklai East Bial to MLA and Agriculture Development Board Vice Chairman PHBak Zawo chuan hong PHC Sangao Building hi State Priority Program SPP sanghi sompariat atanga sanghi sompakwa gal tlanga sumhu atanga thoni in noi za somli panga senga sak ania December ni sompasari sanghi sompakwa khan na chan ni in April ni sanghi somni pakhat khan thozo ania anha hi zamzo engineering construction and consultancy ten an thok ani PHBak Zawo chuan sangau khwale a chevel mi puitena tangkai taka an man thei tura PHC sangau building sakthar hon ani theita chu lomom ati thu soya Mizoram sarkar in shiselna angai poimo le a shiselna konga chanpo alana sati soyin Longklai district apo health clinic center som pakhat lai honbel ani thu le Longklai kho pui chunga pali le sangau RD block khwam chunga pasari da ani thu asoi Health Sub Center omlo na khwa te Health Clinic Center da vectura malak ani thu soin amun ma te po enfil to ani ate bo he hun hi Longklai Chief Medical Officer CMO Dr. LP Malsoman kai shrain LKBK Sangawist Bial to Pastor Reverend F Vanal Eng Zwalan hun ser amanga Lai Autonomous District Council LAD changtu Executive Member Pusi Rongura le HNFW Department Joint Director Dr. Vanal So matinhe na changin thu soi ngai thak ani a sangau PHC Medical Officer Dr. Noel Lalrimbrata Sailo Chan Lom thu soi nei in hunakhar ani First SVEEP Table Tennis Longklai Open sanghi somhi panhi zo fel ani LTDTTA shwai to thar thlan na nei ngal ani Zitomni khani ni o First SVEEP Table Tennis Longklai Open sanghi somhi panhi chu District Sports Center Electric Venga Khelso ani he hun hi Longklai District Sports Committee Secretary Pu Matthew Sarlal din puele Assistant Secretary Pu Esmal Somsang aten an man pui ani he tournament hi District Election Office Longklai District le Longklai Table Tennis Association LTDTTA tangkop wat sai ani a category paruka in L na buat sai ni in men single open na lal heliana new veng pui chu champion ni in women single open na MC Minglupui Chan Mari chu champion bok Men's doubles open na lal heliana new veng pui le pol lal hunrata L3 te changdu nan championa junior under 17 boys singles open na pol lal hunrata L3 champion in men's special singles a billion sanga L3 champion in men's 35 above singles open na silal rat ki manu veng pui a champion bok
zirtop ni ve khan longlai table tennis association LTDTTA chuan kumsang hi somni patni atanga sang hi somni pali chunga an shrai tu tur thlan tharna nengalin hengmi te hi thanan ni president pusila shat pu electric veng senior vice president puti zoram hora L3 vice president pu lalchwang na chan mari secretary pu ke thansiam bazar joint secretary pu bilal thapuya bazar finance secretary pu ke la somna na electric veng le treasurer p mc le rosangi bazar te anni tin heng ba ka hian assistant secretary patron advisor ECM te ratle anniang LADC sarkar hmaya zirtir tu nalakna examination board sai ani tungkar ni ngani le zirtopni khan LADC hmaya middle school le hindi zirtir tu nalakna tura written examination model English school board sai chu pu Alex la zompuya HEO le center superintendent ni bok kai shrai na hmaya zofel ani pu Alex la zompuya center superintendent ne na changa ke division in thu don danin free and fair exam nei ani theinan kong sangin malak ani thusain exam question paper te chu police custody lama da vek ani thule exam chandona chawlak chwa ani thin thuasaya candidate te IO le invigilators te IO ma question paper te chu honchin ani a witness certificate te po sia mani thuasai pulan ma chwana EO middle school chuan exam board sai chungchanga education department changtu executive member pu Andrew Latanzara le official songsong chunga lom thuasaya education department middle school hmaya sirtir tu nalak na tur exam run pui chu avoi khatna ani thu sain hemi awang hian officials te chuan an phak ang tokin exam dik level 5 board sai ani theinan theitop an chwa thu saya candidates te po in department instruction thu chwak chu fel takin an zom thu sai chwakin candidates te chunga po lom thu soi bok ni o zirtir tu narak no kha na tur exam board sai hi general english subject paper 1 le paper 2 exam ti ran ni a exam chung songin borak du omlo thenga omlo thu center superintendent ne na tangin thu kan dong ani LADC middle school department naya narak middle school teacher post pali le hindi teacher post pakhat no khanan dil tu mi zahi paruk an oma heng dil tu zahi paruk atang hian mi za somnga pathum min he exam hian be the ani Puich biak zawon cheng noi som senga sangau farmers hut ahong cheng noi som senga sak farmers hut sangau chu a sak chu longplai east biak to MLA puich biak zawa vice chairman agriculture development board chuan thotan ni khan ahong puich biak zawa chuan agriculture lama ma ni thar chwa thlai thar te zorna tur hon ani thei chu mason na ro pui takani ati a kongpui kam vela thlai zor chu bollo le thil dang ten abom thin awangin kutna thoka ezong tu ten an thlai thar chwa te an zorna hmuntur farmers hut chu changkai taka hang turin mi pui te chu acha a na thok tu te tan mel lungpui mo takani ati bok he hun hi puke she kong sanga west bel to MDC in kai shwain pro pastor la than sang ren thin pathian ne na hlan na chongchai na hun mangin puvila du thiama technical assistant ne na changin technical report ngai thak ani farmers hut hi sangau chu bazar venga chong ni a sak ni in sangau BDO le visitin MGN rega manga an sak ni in cheng noi som sengin October ni som ni pasari sang ni som ni pakhat khan satanin November ni som thum sang ni som ni pakhata thozo ania na hi VEC sangau chu ten an thok ani na pangte himna chungchang le COVID-19 wanga na panghar satna tok te chomdol na chungchang soi ho ani Ningani Khan Longklai Additional Deputy Commissioner Pu James Mialung Havina Office Chambara Longklai District Chunga na pangte himna chungchang le COVID-19 wanga na panghar satna tok te chomdol na chungchang soi ho ani Hehuna hian District Child Protection Unit DCPU ICDS District Program Office le BDOIO te baka District Administration Official te le DIPRO te antela Longklai District chunga na panghimna atana malak na din mun thir ho ni in machop sang te soi ho ani Hehuna hian October sang hi somhi pakhata District Child Protection Committee DCPC thutkhom thuda bo suidan clear hawani a DCPU lamin district chung hun sanga school le caution program ate na panghim na chungchang zirtin an kalpui chin thute district chung zirna intina abi kana pangte himna kong ngai to tu nodal officer Rad Victor ani thule school sanga na pangten anril ruwa until vesia ka an thak theina turbom happy and set box hun ani thute longklai ka pui chunga na pang enkol na hun child care institute te mamo zir sang tura DCPC minga tlo chwa ani thute CCI te mamo sang po atul anga bo zui ani thute ngai thak ani he chut khoma hian Supreme Court in SMWP
number 4 sang hi somni le SMWPC number 6 sang hi somni pakhat mangtia COVID-19 wanga nu emo pa emo an panhi emo chan na pangte chhomtol na tur chungchang le hemi le har sat na dang wanga na pangjir na chol san ten zir na an chunjom le theina tur chungchanga malatura state le union territory te ati angin Longklai district din hun thir ho ni in malak chunjom zel dan tur rel ani bok Longklai district chunga COVID-19 awanga nu emo pa emo chan naw pang paruk amin kumthum achanga kumsom pasari inkar ania anjinga chomdol ngai na pang pahni chu integrated child protection scheme ICPS atangin chomdol na sponsorship ngai to sakni in January sang hi somni pahni achang khan thlatin che sang hi andong ani kumsang hi som pakwa April tha achanga kumsang hi somni pakhat October ni somni pasari thlengkhan Longklai district chunga na panglaka me pat me chhat na lam hoya poi khoina pokso case somthum omin October ni somni pasari sang hi somni pakhat achanga June ni kwa sang hi somni panhi thlengin pokso case paruk zalu bel ani boka zawjok le mi pui Huam Kim Zoka in zirtir na kalpit sun somsel ni seti ni in social media mangin warzokin mi pui zirtir na thedar ni seti ani District AIDS Prevention and Control Committee and Chukho Thotan Nik Han Longklai District AIDS Prevention and Control Committee DAPCC2 and Chairman Longklai Borsap Pu Amol Srivastava Hovin Longklai DC Conference Hall and Chukhoma Hehuna Hian Longklai Khapui Chunga Kaushan Chalai Tomngai Pol VC Association Zirlai Pol le Zirna in IoT Chanchin Bumi le HIV AIDS Dona Konga Thoktu Shang Shang Tepo Somtel Ani Borsap Pu Amol Srivastava Chuan Longklai District a HIV AIDS Darzel Chu Ngaimo Achul Takset Ti Soyin HIV AIDS Darzel Turve Nan Sarkar Department Kaushan Tlom Ngai Pol le Mipui te General na le Thoho na apui mo thuo soya damdoi man swal le mipat me chat na man kholo achanga dar atamber awangin chalai te hne na nun kong dik ko mu chu malak na tur pui mo tak nia asya thuo soi Additional Deputy Commissioner Pu James Mialung Chuan Thutkhom ko chan soi fe in thungai twa turte achop chwaka District AIDS Control Officer DSCO Dr. S. Thaji Hne Changin Longklai District din hun ngai thla ka ni a Longklai District in har sat na ato sang sang te tarlan ni in achin fel dan tur rot na te HIV AIDS darzel tur ven na atana malak na tur kong sang sang te district din hun sha chan le zwal na na endik na kalpui tam le zwal thei dan tur te HIV shik pai nu in naw pa ya akai chhong tur ven na na malak na tur te mi puinol pui le HIV AIDS kai mai hlau thon om din hun na ding te zinga zirtir na kalpui zel dan tur le ma chop sang sang te he huna hian soi ho ani DSCO reporter Landanin April sang hi sompakwa achanga March sang hi somni chungin Longklai District a General Client sangkhat zanhi somruk paruk endik atangin HIV positive somthum pakhat mu chwa ania nu naw pai sangkhat zanhi somruk panga endik atangin positive pathum mu chwa ani bok April sang hi somni achanga March sang hi somni pakhat chungin Longklai District a General Client sangkhat hriat somruk pali endik atangin HIV positive somnga pakhat mu chwani in nu naw pai sangkhat sathum somsari paruk endik atangin positive paruk mu chwa ani bok April sang hi somni pakhat achanga March sang hi somni panni chungin Longklai District a General Client sang hi za somsari panga endik atangin HIV positive somnga parhyat mu chwani in nu na pai sang khat changa somthum panga endik atangin positive pakwa mu chwa ani bok report a hian tun hnaya Longklai District chunga positive mu chwa singa damdoi rui thei manga in chiu thinan tamber thu tarlan ani kumsang hi som paryat atanga sang hi somni panhi chung data atanga mishing kumbia shikai mu chwa tamlam chu na pyang himachanga kumsom pali inkar panga kumsom panga achanga somni pali inkar somni pasari kumsom hi panga achanga thumli inkar somrat pali kumsom thum panga achanga somli pakwa inkar somli panga kumsom nga chunglam panga ani 10th CADC CM panga na atan budalila chakma laklu ani ningani content chakma Autonomous District Council CADC Chief Executive Member CM Atana Ruathar 13 Vasaitlang MDC Bialachanga Thlantlin Pu Budalila Chakma Chu Chongtia CADC Rest House Twala Longklai Borsap Pu Amol Srivastava Chuan Rin Omna Thu Tiam Ti Rin Alalut CM Tharlak Lu Inkhom hi CADC Executive Secretary Pu Pronit Because Sakma Chuan Kai Shwain CADC Constitution Conduct of Business etc. Rules Sangni Panhi Rule
somni panni saprul pathum na tlo chana CM matana buda lila chakma ruat na sarkar notification chu achhar chhuaka hemin hu hian longtlai borsa chuan CM hi alalut ngala CM thar buda lila chakma chuan thu a soibok ten CADC CM palina pura sigmohan chakma chu me ni kwa sang hi somni panni khan CADC budget session no confidence motion mangin pai thla kania hemin nuwa MNF legislature party leader atana thlanpu buda lila chakma chu Mizoram governor in June ni thum sang hi somni panni a CADC CM atana apompui nuwa CM tharatan laklu na watsai anita ani buda lila chakma hi CADC tam hasa khan CM lo ni to in tun hi CM ani tum hi na turani a tun tent CADC tam chung hian chairman ni na tum ni alo chel to bok Longtlai district magistrate in dan lova tual thezor khapna thupek achwa Ningani khan Longtlai district magistrate pu Amol Srivastava chuan Longtlai khopui huam chunga mi tuma in dan lova tual thezor lo tu Russia tirna achwa Longtlai khopui huam chunga dan lo bleka tual thei petrol le diesel zwar omin heng dan lova tual thezor te hian man to tak tak inan shal chin ti shatania dan lova tual thezor hi ahim lovin kangmei le chat na danga thlen thei ba ka azwar tu ten tual thei an pol dal thei awangin the Mizoram Motor Spirit and High Speed Diesel Prevention of Malpractice in Supply and Distribution Order sang khatsakwa somka panhi chuan akhap kat ani hengte awang hian district magistrate chuan shatir na hi achwa ani Longtlai district magistrate in foreign bike man khap na thupek achwa Tunlain Longtlai district mun shanga ral tan le twal chung mi te sarkarin aphal lo foreign bike mangin an vewak na sa ti shat ni in hei hi dan bo chat na ani ba ka an ma ni le kongkal pedestrian te nunna ti der thong tu te an ni awangin ni lai ni khan Longtlai district magistrate pu Amol Srivastava chuan Longtlai district chunga sarkar phal lo foreign bike manglo tura shat tirna achwa he thupek zom lo te chu Motorist Vehicle Act 1988 lo chanin police le transport department ten an chunga shemna an lek ko don ani medical reports District Hospital Longtlai tunkar chunga UPD intir zat mi zanga somsari pakwa admit zat naupang sompanga nen mi somthum panga emergency case chum somkwa pasari an nebok laboratory test sang sang nei zat zatni somsari pathum ultrasound ti zat somthum pathum x-ray ti zat somthum panga an neya tunkar chungin District Hospital naw nei pakwa omin naupang serious and kolai pathum an nebok LCMC and Hospital tunkar chunga OPD intir zat mi zathum samsari admit zat naw pangsom panhi nen mi somnga pakwa omin casualty case tum za somhi pasari le casualty emergency case tum sari an nebok laboratory test sang sang ti zat zakwa somsari pariat ultrasound ti zat zapali endoscopy ti zat somthum pathum dialysis ti zat pakhat ECG ti zat sompanga le ha entir zat mi somsari paruk an ombok naw piang pathum omin mi pali hna vaccine pe kania operation tum somni nein zaite naw tum sompali le zaipui tum ruk an nei ani hetu bat sai lai thingin cabin rak an nei lo POL reports Misofet filling station a petrol MSC liter khatcheng somkwa pasari le paisa somsari paruk ni in tungkar chungin liter singthum sang rok lo thlengin liter sing khat sang sari za somrat pasari shal chwa ani a free sale pek chwa ani petrol XP hi liter khatcheng za panhi le paisa somthum panhi ni in tungkar chungin thleng tharo omlawa liter sing khat zakwa shal chwa ni in free sale pek chwa ani diesel HSD liter khatcheng somrat pali le paisa pathum ni in liter sing sari sang li zaruk lo thleng thar a oma liter sing sari sang ni shal chwani in free sale pek chwa ani Mavula filling station he thupat sai lai thlingin Mavula filling station a petrol MS liter khatcheng somkwa pasari le paisa somsari panga ani a tungkar chungin petrol MS liter sing khat lo thlengin liter sing khat sang sari shal chwa ani a permit pek chwa ani Diesel HSD hi liter khatcheng somrat pali le paisa paruk ni in tungkar chungin liter singthum sangli lo thleng tharin liter singli shal chwa ani a permit pek chwa ani LPG report MS Khuma Gas Agency tungkar chungin MS Khuma Gas Agency a erungbol na gas bur sangkhat pariat lo thlengin commercial gas bur sompani lo thleng thar ombok hetuba sai lai thlengin Longtlai 3 a erungbol na gas hi semmek ni in lo thleng le tura be seipo Longtlai 3 a sem chun som tur ani ang tundin huna erungbol na gas hi bur khatcheng sangkhat za somruk panga ani a commercial gas hi bur khatcheng sang hi zasari somriat ani
khati zong hatung kar chung langlai district thil thleng langsar zwal kan clear ho theite chu ni e